Assalamualaikum. Mi algono miharu mi hadamunda life skill program ki algono mi centro to gule kudinna ekudinge mi life kanune ekudinge dirumga dima be kantaka gule gotu ekuding itron heantere kuruwa ekuding mujtaman nikunna iruga ekudinge onnanje sifatan arnuttaka algono menna mi libe training ga tumi training ga sabun algono menna kudinna ki ga mase kuran fasaya adi mi ejuga en kudinna ki ga ekudin mi diluma fakka kurmatta kuranje mase kurumga barabbodo hitrika mi program ga tereng amana libing hebade de mi training ga boda mi amaz ko fami onone kudinge mi kudinna wadakkar muamala kuraruga communication skills taka plus kudinna ki mase kuraruga kudinna ki ga algorithm mi life skill ga gendanje mi shashantaka plus adi algorithm kudinna ki ga mi kudinna ki safe environment ga mase kuraruga kudinna commerce libinje mi tamni tanune kudinna commerce libinje skills ta daskunge mi train mi kuri mi gena mi training algono fa ko lekam ki algono men wara barachi inge fa hunna ichi algono men eggotu refresh kura iruga mi ge tarange baade algono men ves ekkala by far mundugu by kankan kuring algono so kura mi hare ko mi program ge tere wara bora fase gen di kankan bor hem algono ma mi program ge tere mi libe mi मालूमात की अलगोन में गिरा कुछ जम कुदिन नाम है गोस ये कुदिन नाम है मी मालूमात तिलको कुदिन नटका कुदिंगे लाइफ कुदिंग मी सक्सेस को नोने कुदिंगे दिरिलों नागल को तो बट्टा कुर मट्टा का बेनो को ना मालूमात का वेकेंदान को मी तो को देखा मालूम फाहा कोल्ला ना अलगोन में मी केस वर्कआउट नशा आदि अलगोन में मी सेंटर तो का मसे कुरा कुदिन ना नोने मी मौजूद नमाज को मी प्रोग्राम मिनिस्ट्री मी विदर्स को मिनिस्ट्री के फरा तो मी को दिव्यती ministry ga mi is befunda sha mi hasako alunge minister waran has kuru denna alun ummid kone mi program tereng algon menna huriya ko fase ko mi kudinna ke mase kura fase ko ette ke libe denna ko bara bora shukriya.